Kizaho namakuru tugiye kuba twagarukaho ari kugenda avugwa muri Murera, tukaba tugiye kuba twakongera kugaruka kuri iyi list ikomeje kwiyongera y'abagiye kuba bava muri equipe ya Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi bacu ba kigalipress aho muherereye mwese. Ubu twagarutse kugira ngo tubashe kuba twasangira aya makuru abagenda avugwa mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Ni kigalipress, utarakora subscribe tugushishikariza kandi kuba wayikora kugira ngo ujye ubasha kuba wabana natwe ku byo tugenda tukugezaho. Namakuru tugiye kuba twagarukaho ari kugenda avugwa muri Murera, tukaba tugiye kuba twakongera kugaruka kuri iyi list ikomeje kwiyongera y'abagiye kuba bava muri equipe ya Rayon Sport muri rusange, ndetse kandi hari n'amakuru ari kugenda avuga ko hari n'abandi bagomba kuba bakinjira muri equipe kugira ngo baze kuba abayifasha muri rusange. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe rero biri kuvugwa muri Burera. Mwibutsa ko iyo ukurikiranye ari kigalipress, reka tugaruke mu kanya ubundi tuze tuyarambura yose nkuko twayabateguriye. Yes, this is kigalipress aho uherereye hose. Welcome back my people, turabasuje kandi twongeye kuba twabaha ikaze mwe bakunzi bacu mudukurikirana aho muherereye mwese. Munyemere tugaruke gato muri Murera. Amakuru ni menshi abagenda avugwa muri equipe ya Rayon Sport, equipe kandi ukomeje kubona yuko rwose equipe ikomeje kuba yakitwara neza muri championnat y'u Rwanda. Ubona ko rwose iri kugenda igaruka mu murongo mwiza cyane. Ni equipe rero ikomeje kuvugwaho amakuru y'abakinyi bagiye kuba bayisohokamo bagiye batandukanye, ndetse n'abagiye kuba bakinjira muri equipe, abagiye kuba bagurishwa ndetse n'abazanatiswa mu makipe agiye atandukanye. Rero munyemere tugaruke kuri abo bakinyi bakomeje kuvugwa ubwo hari kwa gatanu, ubwo nibuka neza nibwo amakuru yatangiye kuba yavugwa cyane kuri equipe ya Murera, ako bivugwa yuko biri gutekerezwaho yuko ko YOUSSEF ndetse na mugenzi we Mugadamu yuko bagiye kuba babasezerera. N'amakuru yakomeje kuvuga ko babasezereye, ariko ntabwo barabasezerera, ahubwo bari kwiga uburyo bagomba kuba babaganiriza kugira ngo babashe kuba batandukana neza. Gusa ariko kuwitwa YOUSSEF, uyu mukinyi waje akunzwe n'abafana benshi cyane, umukinyi bakundira uburyo akinamo, uburyo ikina na turiya dufenti twe. No kuvuga yuko rwose YOUSSEF icyo nakubwira nuko ukwiriye gushyiraho question mark. No kuvuga ko uyu mukinyi YOUSSEF agomba rwose kuba si ukuvuga ko atazi gukina, ahubwo hari ikindi kibazo urebye gikwiriye kuba cyakwigwa. Gusa amakuru ari kuvugwa, nubwo abenshi bakomeje kuvuga ko babasezereye kuwa gatanu, nibwo amakuru yatangiye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru. YOUSSEF n'uyu mukinyi mugenzi we, ndavuga Akadamu, uyu munyasudani, ko basezerewe. Ni ukuvuga ko bari kwiga ku buryo babaganiriza niba babasha kuba babasezerera bagatandukana neza. Ariko ni ukuvuga ko rwose uwitwa YOUSSEF ahangaho njyewe ku ruhande rwanjye ndashyiraho akabazo, kuko YOUSSEF urebye aracyari umukinyi w'equipe ya Rayon Sport. Reka dutegereze rero turebe ibizavamo, turebe ko niba YOUSSEF rwose ahaviriye mu bihano mu minsi yashize, ubwo twabibabwiraga, ubwo yari ari mu bihano, ubwo ahaviriye mu bihano yagarutse muri timu kandi ari gukorana n'abagenzi be. Witwa YOUSSEF rwose sinekereza ko agomba we kugenda
kugenda. Rero reka dutegereze turebe icyemezo kizava mu buyobozi. Gusa amakuru akomeje kuvugwa nuko Youssef na mugenzi we Idi Mugadamu Abalak Mugadamu uyu munyasudani wari wazanywe na Imani Zefani ko bagiye kuba babaganiriza. Gusa ariko no kuvuga ko hari n'abandi bagenzi be babana muri timu, ndavuga abakinyi bamurera muri rusange. Abandi bakomeje kuvugwa cyane ni Musa Isenu, nawe akaba ari kuri liste y'abagomba kuba bakerekeza mu muryango usohoka. Undi rero uri kuvugwa cyane no witwa Boneri, uyu akaba ari umuzamu ufatira ekipe ya Rayon Sport. Uyu akaba asa nkaho yahoze ari uwa mbere kuri ekipe, ndavuga ya Murera. Niwe wari umuzamu wabonaga afatira Rayon Sport bwa mbere, ariko rwose kubera ibijyanye na discipline ye nicyo ahanini urebye ari kuzira. Rwose Boneri nawe ari mu nzira yuko ashobora kuba yakerekeza mu nzira igana mu marembo asohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Witwa rero Boneri ndetse n'uwitwa Musa Isenu n'uwitwa nanone Ndekwe. Abangaba rwose twitege yuko hari n'abandi rwose urebye ko ekipe ya Rayon Sport urebye abakinnyi igiye gutakaza muri iyi minsi, ubwo igura n'igurisha rizaba rigiye gutangira. Abazaba ari benshi kuko bazanakinira n'abazabasha kuba bakinjira muri ekipe kugira ngo bashe kuba baza kuziba icyuho. No kuvuga yuko abangaba rwose harimo n'abandi bashobora kuba bazatizwa mu yandi makipe. No kuvuga yuko ariko abangaba rwose nkubwiye no kuvuga ko yaba Boneri, Musa Isenu ndetse na Ndekwe rwose abo ngabo bashobora kuba bakerekeza mu yandi makipe, tutibagiwe na Idi Mugadamu Abalak Mugadamu. Gusa ariko Youssef ho rwose njyewe nashyiraho question mark kuko Youssef urebye ashobora kuba akiri umukinnyi wa Rayon Sport. Rero twikomereje ku bakinnyi bagiye kuba bagenda neza. Urebye rwose turi kugenda tureba abazasohoka muri ekipe ya Murera, rwose bitagarukwaho. Uwitwa Ojira rwose nawe agomba kuba yakirikiza mu yandi makipe. Ni Ojira rero ukomeje kuba yavugisha abantu benshi, nubwo ekipe tumaze iminsi tubabwira ko yari tayari kuba yamugura. Ekipe yo muri Macedonia akaba yabashije kuba yitari kugaragara cyane muri cross muri iyi minsi, ariko urebye ngo amakipe yo mu gihugu cya Libya cyane cyane aya makipe yombi ndi nibuka neza, yaba Al Hilal yo igikomeje kurusha yo kuba yarwanira uno mukinyi, ayo rwose iracyari tayari. Urumva ko rwose Ojira we kugenda ni ibintu biri vuba cyane. Ojira rero urabona yuko ekipe ya Rayon Sport itamufite mu minsi iri imbere. Twikomereje rero muri ekipe ya Rayon Sport tugiye kuba twarebera hamwe bamwe mu bakinnyi nabo bivugwa yuko bagiye kuba baza muri ekipe ya Gikundiro muri rusange. Ndavuga ku ruhande rw'abinjira baje kuba bazi ba kino cyuho kiri muri abakinnyi bagiye kuba basohoka muri ekipe, cyane cyane aba Ojira bari bafatiye runini ekipe cyane, ariko urumva ko hazaba hasigayemo n'abandi aba bose ba Ruvumburo. No kuvuga yuko amakuru akomeje kuvuga kuri ekipe ku bakinnyi bagiye kuba bakinjira muri ekipe. Amakuru akomeje kugaruka ku witwa Cedric, rwose nawe abona ko ibiganiro bakomeje kuba bamuganiriza kuba yaza kujoininga abagenzi be ngo bagire icyo bamarira timu ya Murera. No kuvuga ko rero Cedric rwose nawe ngari mu bantu bari kugenda baganirizwa kugira ngo abashe kuba yaza kujoininga abagenzi be bagire icyo bafasha Murera. Kandi no kuvuga yuko rwose ngo hari n'undi rutahizamu uri kugenda uvugwa, nanjye ndi gukemanga ukuntu ngo rwose bishoboka ko nawe muri kwa mbere ashobora kuza yiyongera kuri Cedric. Bikubiri confirma yuko rwose Cedric byanga
akunda rwose iyi ekipe agomba kuba yayijoyininga. Ariko hari n'undi rutahizamu nko nkomeje kubibabwira nawe rwose ngo biri kuvugwa ko ashobora kuba yaza akaziba icyuho cyaba ucira bazaba barimo uba agenda. Rero no kuvuga yuko abakinyi bagiye kuba bakerekeza mu nzira isohoka muri uyu muryango, ndavuga muri gikundiro muri rusange, akaba ari abakinyi bagiye kuba bakerekeza mu yandi makipe kujya kuba bazamura urwego rwabo, ndetse cyane ndavuga uyu witwa Idi Mukadamu Abalak Mukadamu w'Umunyasudani waturutse muri Al Hilal yo mu kiriya gihugu cya Sudani, ndetse n'abo bagenzi be yaba Samusenu ndetse na Boneri n'abandi bagenzi be biri kuvugwa yuko bagiye kuba bakerekeza mu yandi makipe kugira ngo bahe umwanya na bagenzi babo bagiye kuba baza muri ekipe gufasha Murera muri rusange. Ibi nibyo rero murabona na YOUSSEF ukomeje nawe kuvugwa ko yari yabashije kuba yanakitabira match yabaye kuri uyu wa gatandatu ya Mukura, nubwo amakuru yabanje kuvuga yuko bari gusezererwa, ariko byari ibiganiro kugira ngo bige uburyo babaganiriza nk'abayobozi, ariko no kuvuga yuko rwose uyu witwa YOUSSEF ngewe nashyizeho question mark, no kuvuga yuko rwose nashyizeho akabazo. YOUSSEF urebye aracyari umukinnyi wa Rayon Sport, kuko YOUSSEF afite igikundiro cyane mu bafana muri rusange, kandi ubona ko YOUSSEF imikinire ye rwose nubwo wenda agenda hazamo akantu ko kubwana cyangwa se ko kunanirwa, YOUSSEF urabona ko aracyari umukinnyi wa Rayon Sport. Ibi nibyo twifuje kuba twabagezaho, reka tubashe kuba twahinira aha. Nyamuneka tubibutsa kuba mwakora subscribe. Iyi akaba ari Kigali Press, kandi tugira duti mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.